Uko interview tu mutaiki mwaso kamwakira. Listen. Turenge na tutinge maigata to no agikuyu atayigwe na ni Kenya. Tutinge maigata ni mundu ererera na we wona wira ugagithio kita bururi-ini makorwo na maratathi nigetha mundu uyu athikuria wira agakorwo ahana o taipu tondu one mararihia raithi ungirora tari mundu wa moko omoka marihagia ciringi 800 na Mukenya wa guku 803 icio ti mbeca njega ingana muturire uraithite iguru iyo no ofisi no yari bari tore andu anini matakinyite ikuni no ofisi ongerekete na iguru ke iguru ni undu wa kwa mawira ni undu aria maruma mabũrũri ma nanja anapambana na pesa za shilingi za Kenya zinafanania hapa kule nyumba yangu huko hapa chini. Hebu uko saa unaenda kutafuta pesa za Kenya za kulipa nyumbani hapa. Nifuata kazi kama mjengo na niona pesa. Hii kazi sinaniona pesa. Mimi nakusalimiwe ule nakwambie nipeleke ipe kazi. James Kalato wa Geita chairman wa kiama kia kurehe urumwe wa aruti a wira wa miako nikio Real Building Workers Association of Kenya nitwageria guthi tugikaga kindu gwitwo research kana thuthuria tukenda kumenya tondu twathie site nari kundu kou kwina andu aigana akuma nja ya bururi kwetwo andu aigana kuma itura riu ririgiceirie tondu ni uru muno mwako toyo wi thutha witu uko ugikika no andu aria moimite guku gukuhiri matinona wira kuo oka gukora andu aria maruta wira kuo moimite matura mangi na angi moimite mabũrũri mangi ni kugite na influx kana ni gukite ukaingira andu a mabũrũri mangi wakwa kwina andu a mabũrũri ma Burundi kwina mabũrũri ma Rwanda kwina andu maingirite kwa Tanzania na Uganda o maroya mbeca iria merwo ni wakora hindi no mundu wa moko abati ukorwo akirihwo 600 guthii na iguru o marihwo 300 na makoya kuguo magathukiria wira aruti a wira wa miako aguku bururi-ini ogakora fundi uyu woka wa kuma na kuja wa bururi-ri ni arona ciringi 800 kuguo oka guthukiria uyu wa Kenya thia job corners icio na tugakora andu acio tukamena moke training-ini niguo hindi o matrainwo bagakorwo me thiini wa database itu kuguo kungioneka wira kou twirwo kwira oneka itura rina twambaga kuneana andu acio twakorire job corner to mundu ucio wa job corner ri arokaga hau to ni amenya ungimubatara niho ukumuona na ihenya. Uko interview tu mutaiki mwaso kamwakira.